Jangbi de Puna Saratchandra Sharma big news ki Manung Taram no saying say Manung topic say illegal voters in electoral rolls Hibashidani Tasangumati electoral roll da illegal voters say Yaurum Badagi remove the wheel of him Masi Wapum Sing say Hosiki Nasi Pompiba covers in case the Luna Pangmini Pure Yamana Adukamaruina Hosiki Yaushalambani the Wadabu according to topic the illegal voters in electoral rolls hire adu election Hoigi State Election Commission ki site ki kanna masigi electors verification changhalak pasigi result toina masigi folloina masigi leiramba illegal voters sing se out to rupi wafam sini aduna maram orakanda ngasi khabar da kaida yaubiri sing se maroina some report kharadana khabar kharadana 70,000 haibs yawi adu khabar kharadana 75,000 haibs yawi madugi achumba sab chaba number to the foreign election koi commission election office ki yaubiri Ramananda Manasung Chojon Thambira Kanen Kale aduga laiba wafam di kanigumba kanda mi samsamna taba kanda di electoral rolls illegal voters 70,000 natraga 75,000 yauboi se hek taba di karino ne highway wakhalam su pok tabdi nate samsamna har kanda aduga maroina hojikti masak khangdor amnina mohoi singdu lokthokkhibagi wafam sene karigumba kanda kharaga muk akhoi kharaga muk luna khala kanda 75,000 natraga 70,000 na si yamiba number ne karigumba kanda makhoi singse lokthoktingai da vote thadabagi ayaba pirambanina makhoi sisu mihut khanbada achauba illegal ne di haiba tawadabu khandoktingai da makhoi achauba influence ama lekhibra haibi wafam su laktabdinate matang sida kupna khana bui tanjani loina lengjan bidi guest sing de agi thing thing phabiri bse Pradip Phanjoubam senior journalist ne ehana tamu Pradip Putaramuk sari adu tamu Pradip oi lengjan bidi bse Dr. Chinglen Maisnam faculty member Department of Economics Manipur University ne ai oja Chinglen Putaramuk sari oja Chinglen gi oi da agi ne yet thangna phamin bse Ramananda Nongmeikapam joint chief electoral officer Manipur ne ai Ramananda Putaramuk sari Ramananda nasigi oina de maroina nasigi electoral electors verification garigi tawba maroina office ki election khoigi chief electoral office ki maroina chawba role ne aduga ngasigi chief electoral office ki motion bidemina in hai jingisna thobu haitai ngasigi topic sigi oina de ihana aina ramandai khangjaningi se exact figure duma haidi cover da 70,000 have so some kharadra 75,000 yo have so adugi dum ihan thambib tare adugi at the same time cover da aina yadaba monga haibam pale aduga mase English paper singdana illegal haina masida masak khangto ba hanadi vote ki voter list chanjiba singse illegal ko bose sapchana dum ko bu yabjara ntra karim kanda mase kitang fair obe wali kain thambibra siptang han thambib tai Han mada aina haijening ji akoigi electors verification program haidana akoigi election commission ki instruction makhada akoigi across all the states tare India ki state khuding makta dung program ma akoigi election commission sathagi haiba program si September gi tang amadagi November gi tang 13 phawa koi tauki haiba program si ki basic objective si akoigi laiba akoigi electors sing si akoigi verify to why tare masana verify to honba ai lady hai basa masada opportunity piraga ai lady hai se verify to honba kai maduda khogi masana khogi se mobile technology gi kanosi facilities phangdaba kodamoina athapa khungam da leiba khungang gi miyoi sing kai sigi areas na bilo sinang mateng pang hanba aduga CSC common service center na chingba siguma sing sigi facilities mayam je pirakanda verification gi program ama kak tauki masidai da khogi kogi kakthaba khatang nati hapchin basu dum yai haidi left out electors hai tare eligibility ojaba aduga tumku aduga lisang sina sum yaudana sum laaba for any reasons sima aduga aranba agi particulars agi ming agi date of birth agi father's name na chingba kaima lalamagadi aduja sum thoknabagi adungma makhalgi opportunity aduga siraba aduga hongkhraba aduga anirak auction ba mayam singsu delete tongdanabagi adugumba exercise apunba exercise amani hai tare sigumba exercise sida kuna kakhibasi hariba electors verification program da puna 67,844 haitare 67,844 sigi matungda amuk ikogi special summary revision haidana sahi khudingi hek tawba exercise si madi special summary revision 2020-20 si
ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯖꯅꯋꯥꯔꯤꯒꯤ ꯇꯥꯡ ꯗꯤꯁꯦꯝꯕꯔ 16ꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯒ ꯖꯅꯋꯥꯔꯤꯒꯤ ꯇꯥꯡ 15 ꯐꯥꯎꯕ ꯇꯧꯏ 1 month exercise ꯑꯗꯣ ꯍꯥꯏꯕ exercise ꯑꯁꯤꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ 7,859 electors ꯑꯩꯈꯣꯏ delete ꯇꯧꯋꯦ ꯍꯥꯏꯕ delete ꯇꯧꯔꯤꯁꯤꯡꯁꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ debt ꯁꯤꯈ꯭ꯔꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯌꯨꯝ ꯍꯣꯡꯈ꯭ꯔꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯅꯤꯔꯛ ꯑꯍꯨꯝꯂꯛ ꯁꯨꯅ ꯁꯨꯝ ꯌꯥꯎꯁꯜꯂꯒ ꯁꯨꯝ ꯂꯩꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯈꯜꯒꯤ electorsꯤꯡꯗꯨ ꯑꯣꯏ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯃꯤꯁꯟꯒꯤ instructionꯗ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯁꯤꯡꯗ illegal voter ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯦꯡꯅꯗꯦ ꯌꯥꯎꯗꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯕꯗ ineligible ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ disqualified electors ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯅ illegal ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯃꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯁꯤꯃꯗꯤ appropriate ꯑꯣꯏꯗꯦꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯧꯖꯒꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯦꯡꯅꯕꯁꯤ BLOꯁꯤꯡꯗ ꯌꯨꯝꯊꯣꯡ ꯈꯨꯗꯤꯡ ꯆꯠꯂꯒ ꯆꯦꯛ ꯇꯧꯔꯨꯔꯦ ꯁꯔꯚꯦ ꯆꯠꯂꯨꯔꯦ ꯁꯔꯚꯦ ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕ ꯃꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯌꯥꯎꯁꯜꯂꯝꯃꯦ ꯃꯌꯨꯝ ꯍꯣꯡꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯌꯨꯝ ꯄꯥꯟꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯅꯨꯄꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯔꯝꯃꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯍꯟꯖꯤꯟ ꯍꯟꯖꯤꯟꯅ ꯌꯥꯎꯁꯟꯕ maybe constituency ꯑꯃꯗ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯏ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ constituency ꯑꯅꯤꯗ ꯑꯍꯨꯝꯗ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯏ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯊꯤꯗꯣꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯄꯨꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ 67,844 ꯁꯤ ꯐꯪꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ delete ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯦꯝꯍꯧꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯁꯤꯈꯤꯕ ꯅꯥꯈꯤꯕ ꯌꯨꯝ ꯍꯣꯡꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯎꯋꯦ ꯊꯥ ꯑꯃꯒꯤ ꯄꯦꯔꯠꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ special summary revisionꯒꯤ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ 7,859 ꯀꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯇꯣꯇꯦꯜꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ official recordꯇ 75,703 ꯑꯣꯏ ꯃꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯄꯨꯟꯕꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ 703 75,703 ꯃꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯐꯤꯒꯔꯗꯨꯅꯤ ꯆꯞ ꯆꯥꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯆꯠꯊꯕꯒꯤ ꯃꯁꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯤꯡ ꯅꯣꯠ ꯑꯣꯟꯂꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯈꯛꯇꯒꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯤꯡꯁꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄ ꯀꯩꯅꯣꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯦꯟꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ineligible ꯍꯥꯏꯗꯣ ineligible ꯑꯣꯏꯕꯁꯤꯡꯗꯨ ꯈꯠꯇꯣꯛꯀꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ primary objective ꯈꯛꯇ ꯅꯠꯇꯦ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯆꯜꯂꯝꯗꯕ ꯆꯟꯐꯝꯗꯤ ꯊꯣꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒ ꯆꯜꯂꯝꯗꯕꯁꯤꯡꯗꯨꯁꯨ ꯆꯟꯅꯕꯒꯤ ꯇꯟꯖꯥ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯣꯡꯗꯣꯛ ꯍꯣꯡꯖꯤꯟ ꯌꯨꯝ ꯄꯥꯟꯕ ꯈꯣꯠꯄꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯀꯔꯤ ꯌꯨꯝ ꯍꯣꯡꯗꯣꯛꯄꯒꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯀꯤ ꯌꯦꯡꯉꯀꯥꯟꯗ electors verificationꯁꯦ ꯆꯪꯁꯤꯟꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯥꯏꯗꯤꯌꯥ ꯑꯗꯨ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ ꯔꯃꯥꯟꯗ ꯆꯤꯡꯂꯦꯟ overall masigi processi kamai yengbi aduga maruina karigumba kanda chanbamdi thokpa aduga matam sangna chandi chalaktabagi area sing kari sing yengba kanda yes laibak phab haiba tai electors verification di laib phadna change adubu matam sangna particular ngasai chanbamdi thoba adugu maram kharadagi chalaktaba chanbai tanjati PDP graba makoi singsi yengagana matam sangna voting right to kari haitare thabak lokhot pawat padagi mangal lena khanbibra adugi area sama at the same time hojik number thol ese Manipur state ta atopa state ki kari gi sudum thol kan ngali data singde aduga overall da masigi remove to river number se punna 75,703 se yamen khanbibra kamai obligation masi yang maroi ba I pong ne de adumai thamningi hoi ano hojiki chathariba process hai masi makhata na mu chathabada amuk su hena thorakni khale okay maram de jiki ten graba maraki matam se haidi jiki November thada loiri ni dina hambai aduga hojiki magi summary gi sina yamna ji chai kuding chathabani siga khenari bagi matam je tha amani khaktane hai sang deba sigi maraki matam sidaida koi delete toriba masing si masi koi 7,000 ga 859 hadi samna around 8,000 gum gi chang kakthar is hai masi amuk makhata namuk tawng matam da yam thorakini ne khale ado thorai besda ina ujabase masigi koina magi wandok yengwa matam sida ina sum ujarin ayamba kakthari bas jaga se akoina dum thajana ba jaga sing sine maruna koi chingi jaga dagi hore masigi magi bogus voter haitare bogus gi magi electoral roll di yauri ba mi masing daida koi gi hapang thoktaba yoksil lamba mayam si ayam basida kaktari bagi saruk sidi sing da thokune ineligible voters haise ada masagi maming si ani ohum loi yoksin ba maduna karai wai da koi problem la ke bo koi vote bank politics ki mami yam chong taram ba yai aduga hojik delete tokhiba kambu sing si final la natraga amu inclusion gi room ji leitaba nate amu captain ba yabagi room ji leire adu hojik assembly chathari ngai manungda akoi masi loktorpani adu masi issue di oire ko adu assembly matung jo kari tor ko do no ko yam kum sena bandu changi aramdi lokthokhiba se purapuri akoi lokthoi habi ade amu su hapchalakpa yabagi room jing leitaba nate adi mai form twan form lei adagi deletion tobase lokthokpase kanagumna mahutta su lokthokpa yabai post dum leiba adagi amana akoi gi
aina yam toy hajaba akhoi da yam maroi ba pau si pau oidabas masina pau hen mangam dabas adu ngasi di hoi lai fadana khoi pau oire ko aduna aina yam toy hajaba magi akhoi nong da ohum lak pangdaba aduga magi budget matam da mari rak pangdaba election matam da mangarak pangdaba ka ai hajari do hadi budget ki kan khoi yak ta mapan da mai dong na khoi mai se tong ne manipur un ne to oiba oi assembly man da di kan khoi gi aw thum taw na dana mayam toy ko adu mapan da di masi issue e oi ngam da hadi ya maru herwa matam leba ki tungi future lab ko do riba indigenous people mayam gi magi tungi magi future lab da achongba thodang long do riba sum sin news oi ngam da masida khoi gi tumi leba kam na pra tumi ne ta khoi wa ga am da mot ka se pi ba ya gi draba khoi gi kari hai ni hojik se khoi condolence hoi mong da lai thoki ba ga su yam jaw ri ba ko section mayam na masida khoi su mayam na raise to ga da ba madui impact tu manung am su ma pan da ta ga da matam oi ba adu bu lai phadana sigi khoi gi issue si madi assembly da gi thorok ta masi pau oi ba se masi su part of this gi budget session si da gi dum thorok pot amane aduna akhoi da yamna khoi makhong yang haning ba pau se masi yang bangam da se simang na su khoi da tungi future se apa future oi di si ta ine anyway adu ngasi di khoi impact bi na pukhat pi da sigi issue si khoi nei na re ada ina masdai da yam kan ina lumna luxury se luna luxury se akhoi hauji si census su missing mikok ti we posila i se horpagi post da ekta masi akhoi gi angam khali preparation horpo matam dina akhoi yam kup da yeng mam sang haudring da akhoi di ayam bana mod piba natraga na khoi issue si thamak si loi ra kan da he to budung na tawe aduna hojik missing ga sigi electoral rolls da hojik kakthok kaksin tawra iba siga su yam mari leina ra kani adagi lairiba laibaki socio economic condition sigasu lairiba magi demographic ki lairiba saktam sigasu yam mari leina ga do pone adagi amana ako yelomi kan bagi wa yam haidena koina adu yelomi si kayam leire adagi mapan gi migrant sina kamai tawri su magi saktam jing jisu electoral roll dai khangba yam pot mayam le bestagi ada aina hojik sida puchanjara ina sigi manung sida ko gi singi district kha sigi manung sida kangpopi district aduga senapati district se masigi district ani khakide gi lokthora iba delete tawriba masing se masi lising kunga khundoi kun mari gi sang yawe out of sigi 76000 muki lokthora pase ming kakthara pase masida 23000 to 24000 sidi district ani khakide thu senapati na kangpopi aduna masi yam maru ba khoina yam kupni yengadi masi kari leirige si makhata na ne ngai oi pot mayam thorakani bistegi ado hojik je koina budget ki session ta su ai nei na ba ai ta jai media ki through da ta ja bada hojik si khoi khwai gi chau ba khoi gi NREGS program ka na khoi lei ri flagship program mayam lai adagi khoi gi sigi thabak pi bagi adagi health ki lai ni ba mayam sei da khoi center ni sponsor to wis ki mayam lai sei da yam maru oi bese missing ja maru oi ada hojik ti आधार का लिंक तो गदम नि हाबी पोस्ट जॉब से ले अदा आधार का अदि जॉब कार्ड तागन जॉब कार्ड का लिंक तो गदम नि हाबा अदुगी लिंक तु सिंग दे थे ngam दम सेशन हादा नंगी जॉब कार्ड टुगा सी आधार से का बैंक का लिंक तो गदम नि पोरो हार का दे थिंगल तब गु अदुन कै दौरे सही में 1200 crores को मगी बजट जावरी बने बा अकोगी महात्मा गांधी नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट से सी स्कीम जे 1200 crores थाजबरा मणिपुर 1200 crores ai bong ai sigi figure ji uba adu mo ki demand to boya bagi budget se budgetary provision si yawe ba manipur gi 2020-21 gi budget ki provision da koi mahatma gandhi national rural employment guarantee act gi makha se chathari ba thabak pi gi sim se masi gi seida akoi gi budget ki provision se 1200 crores chawna sigi simam se adu ngamde hoji phauda crore chamri akoi changa yo bang amaroi akoi andagi chai seida changa yo bang amaroi ba lemori ba saruk to adum madu akoi gi ngamaroi damne adu maroi ba maram se aina sum ai aina ujabada aina yengjabada di kaido geda ayam mana koi singi mafam sing da su koi gi aadhar se putok tana bank ka aadhar ka job ka link to ba ngam da bado aduna maduna marmo idna kai dore entire state si maduna affect torok tana matam dugi koi gi magi nation gi hojiti electronic ki fan gi transfer gi system gi yam leire kutak ta numitra mani kuding gi koi demand torok kutak da paisa ching ba ba aduna mizoram gumba meghalaya gumba dadi akoi gi paisa si 14 days kuding gi 15 days kuding mi ching ba bai posile khalak ko moide hojiti digitalize loi tawre dena ko aduna moina crore si in terms of nearly 1000 crores ku magi meghalaya sin matam da manipur ngam de ne adigi mizoram pikra mizoram dena crore
चामरी चंगा क्रॉस तक मतमदा मणिपुर से कोई हाइट पंगमद्रीने अदो मरुब मरम से कई ओरमगेबू अयाम सिंगी मफम सिंगदा लेदिबो जिकी हारिसे बोगस होइबको अदगी अनी पाइबी ओम पाइबी मसिगी मिसिंगदा अकोगी मसिगी मैनिपुलेट तौबी खोपी सिगी अवाबा मयाम से लेबसे मसिनुसु असोबा मरम अम ओइरेबा अदुना मसिना कोगी सिंगल लेबा सिंगी प्रजासिंग इलेक्टोरल ngasai role sida yaung of the hotaba somehow yaung the yaw but yaugi basigi amorom da haraga kari haitai madu ki negative impact haibatai ai aro ba sida uta haijaram ge ko cycle da oziki koi keno sida pb information sigi matungina ngasi chathari assemblies da su masing ji pb gre ko cycle gata da 11836 lising thamatu ga chanipan kunthra taruk se masigi maming si lokthok pade yauri cycle gi mafam sikak da aduga kangpopida 6578 aduga saitu da 6442 yauri se aduna adigi surasampur na tho koi 2495 ai singi se happy yang matam da yam me singi masing se ado census ki figures da su masing se koi masing se yam hen haijal pai pot ama koi district khra da uba pang masing yam ka thabai se remove tok thokiba masing yam bai se sam dhare kan da niyom lan haibatai ineligible oni yaung lei sigi some question am to mark them later remove to give to the Yampayamorum that electoral office case, electoral office key, Masiki Timman Torokan, Yamwaba process some. I final when I'm tongue information again. Delete was thank you. Tompa Maruina, Tompa Dum Chena journalist, a top Siki process since Yadum Karaso and Ulakimne. Yes, Matam Yahomba. Aduga software kari sigi updation kari singla kosto sek to su kara na lahal lambu or bayan kali tawa adu waja single na di to indi pan bide maram di figure do wanga amnina panna bagi maram mo ram su ya single na maram di singi area na ta bada di kara nuai ta su yaw bu rain kali sam na ra kan da kari ganu am to in pan bide da hai na sam men di tawo yaw na ba ai isana vote thada ning bagi natragana ai gi vote value wang na ba hot na bagi niyom gi wang do hot na bagi practice sama natra adugum basing do sek to bungam da lisan gi bagi podama samoi kara do ma thada ning bagi ke no do hen wang ba ma natra lisan la li bagi ke dom so dum rum de leba male maswai da blame si kanada to bom thoke hai bagi podama fix it to adum mathok tayan khali at the same time Athar as a whole country or panina India population wise yeng but the huge number of panina aran ba dum thokne se dum tok dringi de dum hai at the same time electoral verification sisu natragana electoral roll sang ba sisu masing yamakpati oibanina soira su nam masing yambana ne haina sab excuses room phangboduna khangna commit tawna bagi maramam su oibra sini taw si se khoi Manipur figure nga da han yeng se ko Manipur figure nga da sai haibi da 75,703 havenina si am chaw figure in the sing hai chaw figure hai de ke you know have the example in pizza geba Hui Manipur vote kana is listening ma helakaba listening ani helakaba ngadan doris boba for 75,703 vote hai ragadi MLA khudima karamoi do oiram su yabai chansina moi against moi for thadar magadi karamoi do vote me na adang sai haiba da budi khoina si illegal haiba high rate oni ka hai na adu semantics report ma khoina nomenclature on to adani crime di chamana crime da offense di chamana rank khale kai na amadana khoina illegal haiba amada thadar do ga thadaram ba lona thada yadi ha kamu thadaram ba ha bisega illegal ha bisega manadi en ha bidri khoi semantics ko adani aranbam som le na aram chaw si kam chaw ge ha idni khoi gi MLA ma'am si moi gare si illegal vote ma'am si karak pani ha bisi ari illegal ha ga dra ha semantics sinna ga na khoi ineligible ha je khoina si am line lo thok ya de ba America da ga Trump na vote ka si Russian manipulation yauri ga si illegal loiba vote kan si changal le moi gi hacking do changal ga si adu mo controversy ta sing ha ga di chaw ka ai ko ni hai vote hadare do mi hadare me mi ma masin thira me ha do adu ngatan de ba khoi assembly si legal loiba oidriba ha voi question mo la do ni assembly si da thada kan si ha re sai 703 votes moi si vote hada vote list la ga so thada yaw na moi si loin vote hada khoi yeng se ba vote hada ma ga di akhoi MLA sing si ta se na amo re-election to hai ho hai bi ai ko na ha ga yeng ga de kai no da akhoi na vote hada do min hada kan si da election result la do kre akhoi democracy defined do kan si da
vote thadar do kamu thadar me haragadi sida amon to vote amori bol to se masa hebum thokune to sing haragadi ba aduga khoi sai 75703 hai si Manipur gi 60 constituency labor sidi MLA khurimak illegal ore ha ya ne si moina my constituency si moina moi thadar me agadi MLA voter nataba voter mi tara thadar ma da khoi rebol to haragadi ne aduragadi 75703 thadar ma gadi ada khoi gi assembly gi credibility okay assembly gi had the validity haidare siba question tor pa ponena yam chawa issue ni haidare akoina ilai khanupa yare do ba aduga khoi si moi sing si illegal hype kan sida hiding this ta se har gi sai haji consequence tu gi amasu era godong wale keno moina illegal oi kamun thadara ga ka gi bot haira gi amuk election du maksu tawdre magi legality yaudre he problem lai na masu illegal ore he pota adu possible oram no male ruga thadari kangbu sing su moi su moina bo thadaram kan kari punishment pi no se sisu decide to bang am no man de sai yam to thoko pone si bo thadaram mo tung aina thadadana MLA ma vote kare kara kan sai ngonda bo thadaram me ngon punish ya da punish or gri MLA su so idra he problem lai na ID legally so ID aina maming ke one of the legally ma so idra ma se akoi thadar do kamu am thadar ga ka hi mi si legal idra he question lag punina mi thadar me mi su punish to kan sida MLA su punish to ga he post lag ni assembly su question to ga he pol lag ni na aduna khoi yam kana si ilai lo thu si haroi nga sai gi hairi ba khoi gi urban migration post yam thu e chingda ga to hairi so du post no ma khoi employment later mina ba employment later mina na haron haidare na hasing thabak to go ba paisa earn to go ka mu si loina ma labuk da salaga sabai matam su oidre aduga sa da laga to matam su oinadra mina thabak oin thera kan jara khun manung da di thabak si leite so adra urban migration ukrul takhiba chabu takhiba aya mana imphal lak imphal jara na si sarhar mo ermina city mo ermina thabak si sarkar thok nadra su thabak de yam thwe samna ga ina ga sira kong police or go su yaina kunna chalaga ina phamaga police or ga ga mi kong police or mi la oi clients le roiba imphal ro ga di adu malakani eda imphal ro ga di imphal ina haiwan de ga hoi city ro ga di aina crime jam ja to ho ba thwe e pesa ram pe ha phau chapni khangde to ga be thwe na kunna to ya roi bu ga kun masak loi khangni ye mi le de adada aduna mayam gi urban migration post si yam leibina chingda mi khar ta me hedri kha chum no male duga kanai marano haibdo kanai marano hai kan sida id tasina hargadi state administration gi state ki marano yadran khale kayuna da khoina birth certificate se khoi compulsory ni hairaga kem kam ni system deba atai lam jala aina america po heron hadra china la hong kong no po heron ai birth certificate lahood of the popular lahood kan sida I don't exist ai mi lai tabon do heng thawak apply to yaro kem to yaro ba birth certificate yaw dragadi ala khoina ke do widam birth certificate mandatory di oi haraga insist to drino birth certificate pa hajana anga no block ko men so no birth certificate pa na rai yengba aduga death certificate is ko mandatory hon ge do ne ba mi siragadi register to nadragadi heng toron bagi dan di bini aduga si penalty le aduga na ate de exclude to kani sarkar gi benefit la kan da nadraga sarkar gi enumeration do noi spine le ramagadi noi penalty le kana kidang mandatory hon phaiba kana sami leiba ka ran to kan sida mi masing kya khangom thopuni na adu mi kya sikre khang da mi kya pokre khang da mi si kamai khang doina ala ai planning to kan su hoi chei huring school ji ani ni ohum sem ga dra hoi angang myam tambo kona de hairone angang poli masing poli kyam khang da aina do hai he de ha ga dro chap chabi figure am khang ga dra data do khang ga doina ya si policies phadana accurately sem ya doina ada khoi de se mandatory oi dra kana kana le bo khang dre kana le no phare ga hai migration do majam cha do ga kana ngasi hanak je si mi angang kya poi he se khoi khang dre ta sena birth certificate compulsory oi bri oi so am da lona dre so khena insist to dra mi na birth certificate yaw dra ga he school ming jan ja roi birth certificate yaw dra ga he nang si exist to de he ga di angang mama pa si chala ke angang po ga birth registration to ri na si un po si yaw dra mi na di gana ki akhoi state administration si ma acho ba soi brain kala si to kan si da okay thank you tamo ai kano da Ramananda lak sab se Ramananda break ki matung lak sarage Ramananda break ki matung da impact news ge ban huni yeng video punam ke phamda thuna putun lak sage impact news mi yeng ta dun lebiyo
ब्रेक की मतुंग यंग बिरे पुनो पु अमकुना तराम रोक्सरे 75,703 चौबन नंबर ने चौबन नंबर ने सिदि कैसु कनिंगाय लेते अदुगा यस मसिगी रिजल्ट थाय बताय पामदबा बसुंग पामदबा फोल खरा सुदुम लेदि लेदोइने मरोम धारदि ngasi manung nasida kari masi togom thokpa kari paikapam thokpa haisi chap chana le thokpa irusu arubu tangkam di oidori at the same time Manipur gi leiriba chief electoral office ki site gi maroina masi gi verification chathara kanda asigumba masing si khangba ngambase khangdokpa ngambagi puthoraiba number se amorom dai use di oijarasu masigi credit hai bataye in kanbada masda generary ba masdi yaupiri ba officer sing makatha subordinate staff sing ain kanbada thagattabadi adum thagatpam thoyena khanjei samna har kanda aduga laibu wafam di nahangai khangdringai ne verification chathara kanda number achauba ma masi yaupam thukten puthorobina wai khara wang khara sum tholok paisu hona sane ramanda maruina ngasai oja Chinglen thabi gi ihan hanba round gi tuda ngasi lokthokhraba 75,703 si masi ineligible na lokthokhraba sing se baroina inclusion dorop gi amon yokselak pu yawi chance leibra at the same time mamang da pang thokhiba masigi adum check adi verification se income da dum pang thong ngane khale matam gi chawkholak pu matungina madugi methodology madugi model hongbai ofam ne men yes mamang da khara listen jagrasu hujiki leidaiba technology study matang tarak pada asumaina ineligible listen bagi chance hai legedo man da basi phawi brase atop sing Ramananda supplement tongba som thamaki ba sing kari si paukhum sing pining bala so just please go ahead hasiki tamo EVP na koi electors verification program je intensive exercise am kakne ba aduna tabada sai kudingi oina koi summary revision na hek tawri sida su dum ka eba ko si ka isi koi gi house da kaida natraga koi cover da kaida sauna phongdok tabagi khangda su oeba ko but handa ki se koi gi tha hum gi exercise ni mamang da tawri ba summary revision is normally 1 month or 1.5 months kumba exercise oeba handa ki na intensive exercise oi aduga khara sang period oi actually si gi electors verification program je ham da tha ma gi period khatang pirami se adagi sum yethok pasina di lorak tabadagi amdi house to house survey tor pai ji kuine changi adagi form mayama processing tawba ji kuine changi adama gi procedure mayam su laiba kak pai si sai Pradip habi di koi gi am line kak pusung ya deba notice thag duri notice se koina sai conduct of elections rules sorry koi registration of elections rule haitare 1960 si gi makha da notice ama tha duni nimitari ni pi duni mi to appear to honduni tarauktaba mi natraga document pathoktaba mi to deba ka ije aduga koi gi date adi lagidraba cases na koina inquiry tawra kanda mi je taseng leitraba raje khanga kanda kakpane ba ko procedure di dum laiye ko aduga kakpachi su sai khuding ki oiba routine exercise ne basi je but ma gi magnitude tu andak china kara hen bagi wa ne ba ko aduga masi hena kakpang mi sigi maram si su akan ba isya gi instruction laiba plus koi gi stage the political party sing su mating pang bi rakhiba haidi political party gi oiba representative ma laiye ba ko booth level agents haidana BLO sina koi gi isya ne appoint tawba aduga BLA ha sina koi gi political party representative ne appoint tawba adugu makhal gi miyoi sing duni ko makhoi su mating pang yaidi se laikai am da mai ju mung du gi mi da mai pan gram ni moi mung du gi mi du si gram ne ji BLO do report tawi or ER do report tawi aduna party ama ju loi report tawna ro padagi makhoi su sing di inquiry process da mating pang hai tare aduna political party ga chau credit am su piningi aduga booth level officer koi BLO sing si adi ahing nungdil tum masawa khang dagi sujari ne ba koi da chau credit am piningi aduga ERO sing aduga koi district election officer DC sing da su chau credit am su piningi sim laire aduga hajik namona hangbiba koi 75,000 si kakhraba matung da mung changpu yabirum leibra hangi se sida koina wrongful deletions in case tawramagadi kayimba eligible oiba mi yaromagadi madu koina haptaba yaroi aduga deletion je permanent deletion oidabasu case laiba haidi for example I see nupi am khak lere nupi si magi constituency tam kathatle asuna kan mayum pale asuna kan ma haptu ne ba aduna ngasai gi figure tu di hangala kadui ne ba elector gi masing do constituency ama da tabi wani ama da di hangala kadui ne ba asugumba cases laiba aduga akhoi gi sigi kano se electoral roll gi akhoi gi eligibility criteria se basically 3 things first of all akhoi gi citizen of India oiba number 1 number 2 da sai tribe man su number 3 da ordinary resident oiba and ordinary resident da based tawra same electoral roll ne and ordinary resident ji akhoi gi representation of people act 1951 gi section 20 da define tawri se kana gumba mi ma kai ma mafam amada tumma ga leira bhai tare
for a considerable period of time. Lairagadi mi ordinary resident oi hai koi lawne ba. Adugi basis to the mazi voter changadoi ba. Aduna ordinary residency koi permanent resident oi habia de hadi voter card paraga natraga voter list challe harga koina domicile claim to bosu yaroi. Yes. And permanent resident, ordinary resident, swine to resident magi categories me am khaido eba ko. Na koina base tawridi ordinary resident hai was the neighbor ko. Even adugi case tasu mayam laigre koi se yum koi pata koi targa yum inkol lairaga laire haidan hetta masu ordinary resident oini have yung late I di mana lamdu lairaga mafam de leram da basu yai yum do sarga ma yum de leram da basu yai atopa yum leram basu yai say for example say thanga dagi ma se laira aduga se kesam pata yum apta koi pallam am laire yum do sare but mafam de late train khala sine ko adi mana se bara da ga sandoi khala sine ma kesam pata bota chan ya roi ma gi pata laire lam laire haida adu adi section 20 da define the categories me am khai do eba ko sum mal lai aduga haziki Pradip ki supplement tau sabata saki 75,000 or illegal voters kai ma makoi sin bot hadaram targa di have question ji da muk aina isia gi instruction de na focus tau jage ko si area sima akoi gi vote amu torom dai se haidi vote ki poll ji naksal akan ji da akoi gi batam akoi gi khara isia ni piri sigi marak sida BLO sing da koina instruction pi ba ko ASD electors khandu haina ASD is ate kisna te absentee shifted debt ko absentee shifted debt haidi absent or about voters sing shifted or crab voters sing debt or crab voters sing gi list ma koina polling station khudi mo ki lokhat leba hai ba miyo sing ti lokhat laga koina presiding officer or polling party da pi ba hai list kamai to he kan da kayimba ASD gi elector ama vote hada ba changa ba poll limit sida se debt or min khalasin adu di koina vote hadan ba yaroi ba hadan ba yani kan yani ma aini har kan da claim tar kan da ai sagi BLO na khongat pa kan da debt oi da ai si da ba mi do si khongat la me khala sin ma masana proof tawra ba ai ni ai si di hai ba se proof tawra ba ma bot hadan ba di ya ga ne aduga absentee or shifted che sida chu kai ba ma je masana proof tawra ba ai ni ai shift taw de ai absentee oi de na proof tawra ba adu di bot hadan ba ya ne ba adu bu sigi case asida presiding officer or magi polling party sing tuna special care lo ne sigi tongan ba special instructions ko na pi sigi case sing ji section lo na aduga kanaguma mi ma se koi gi unfortunately ma se voter list ta ani thon yaro me khala jine ko kaimba hai ba misna bot si atopa mafam da thadar kan da ma je suna da mu lai khala se ba adu da khona check tawdu si magi kan sing si magi finger da koi gi mark taw sing si kai mark ek yarom tar ba ko ma bot hadan ba yaro even if ma si matham pham da electoral da chan ba tar ga su sima sigi rule sima isia gi instruction da lai ba adu ngasai koi gi oza singin habi ki da census ki matang si area sa da su ai tang thamja ho ge census ki koi gi lai voter list ju census ki da loina PS to ngak tani census ta koi gi lai elector population ratio id mi chama lai kan da voter kya chan ga da ge koi Manipur ge 63.28% have like as per 2011 gi koi gi census population matung ina ma gi decadal growth rate si ko na patho kan da hojik lai bia ba 2020 da lai bia ba Manipur gi population je around 35 lakhs ne ba ko 11 da koi gi 28 lakhs kuma lai ga so hojik ko na 35 lakhs ne ba ko na project to risi projected se ko na extrapolate to ne ba ko sigi matuina koi 63.28% je pota chan ga da ne out of 100 lai ba tam da adubu akhoi electoral roll da yaw is only 54% ka tane ba yaw se and gap si around 9 gum lai ai di mi mapan je pota chan dana lai hai bane aduna pota chan akhoi na kakpa gi waisam sa ba kan da eligible of meeting to the half travel have question am thong le ba aduna ma khoi bu su happy ba sa aduma akhoi importance na khoi low ba ana masi commission yam kupna yenge ba aduga gender ratio gi matang da sum yanga kan da sum public information na haijaninge Manipur gi na around 987 census ki matuina out of 1000 males 987 je female level whereas akhoi gi population akhoi gi electoral roll dai tare electoral roll da di 1052 le nupi di masang hen ba do masi gi figure je ata seng badi nupi sing na hanjan na top adi mapam da su yaw ba mapur bi mem da su yaw ba siguma cases se akhoi yam kupna thidu e ba sigi figure se madi akhoi jam na adi alarming over figure ne la khoi low e ba sigi area se da su aina adi general electors general public na ju kitang gyan ta biraga mapam da su yaw ba dung mapur bi mem da su yaw ba ming tongan yarom ju thengnaram gani ana sigi area se ma I public ta appeal tau janingi je sima tau bi ganu because ani thona yaw ba je masi offense amane ba section 30 adongi vote value hengat panate sam na kan da masi isana khangna dum ai do som da yauromina adongi dokthok piro na puchen sengna dum haibira sum yab jan ni do karai da no ma yam thadaning ba group ama aduga
yam thada ning bam su adum kanna hotna ba adum yaudi yaw khoi sum burak pada maro no jik thambi bedo lekai lekai si yum panthok panjin maudi oi raba somda mo oi kan da su dum thadi thada ba thadaram dai si ramanda khoi sum mamangi su jikki nate ko hojik pudi muk sangna bu su khara na in khambada quality hena leirabra natragana sangdoriba mukse muthatnaba technology ju sinei khangbra kanom di male khambada yam thuna kangjan bagumba thai swaida thau ta chelo bolin ta chelo aduga salong lai thu hai busum yaw yaw ne bisam sam dare ka adu gido sai polling party duna ha da makuton dai thu hai khoi phi ga ju pi adu sangba kan khujin du kadang natem khujin du ga unsa du ga sidagi hawra dum tai bane ba nama unsa du bukti khet ba yam dong man de blet na du khujin bukti khelam ba yai ba khangdi khanga doi ne hai bai sang se anga sai bi bodo boroi asi ba hingilak pai wari sidi siraba aduga by voter list adi kaktra mina dum thadi thadaramba kani kwanda khona sum sadre ngoi thengner ko se classroom da imana basi am dun nungdi nungsiba na badai ra natra kaning da badai ka di kadraba adma hore had esina bai nang hore drone khumjan bi do moi mingdo lakpa kan da ina oja dura mingdo karo ka di yauk da aduga sagi yes present ha khumjalam bado somdel present ore na ojana sum hore classroom yoro mu yeng kan da di yauk da ba nupam cha se ngai present sa di khumdi khumkhre kana no ma aduga haire misak sidi classroom du leidi leitaba masigi sima classroom gi bhut ai duni sam na kan da duga sidi sirga dhamo polling booth ta bot thada bati ngaktang gi changam ba aduna polling booth ki bhut ai duni ja Chinglen rosalam dai round na te to pusing kari sing maruina khara dum supplement to ube tong no aduga hojik maruina ramadana pibi ba men humble appeal hai tai sam na kan da hena yauksan biri ba sing sina su yarga di yauksan birano basi offense tena basi khanbiyu haise haidi public su gyan tabiyu haidi khara aware oi bi habi wapam dune masigi appeal sing se maroina praja sing na su loksan gerena khanbi brana tragana praja gi di thadaning banina and plus vote lepi baduna su hena vote phangbagi adum kanom te dum leyorim niko hena kanna hotna bagi marak staida sek phana tawrasu adum kanabo khang oi haibagi area du thambining brana tragana phana listen gen hona su technology chakolak panina yes one day will come sigumba sing se sab chana figure amada thambang ambagi anojik se masida khwaidi gen concern oidori se marone voter sing di kaya oi roi voter sing di mari vote lapo matam da ne mana koi masti concern ori se okay magi thabak ayam basidi mai magi koi vote le ko da kangbu adai mai party aduna ayam ba tobi basigi thabak se okay koi chen na tobi basi sane masa khangdana zik delete to wis su ata singna chumba jinin no basing di masa bo kangomoi doi aduna election nimitu da vote thada ge lakpada maming yoram da ba mapai maming di yoram macha gi yoram da ba macha gi maming yor mapai yoram da mayam jam thu eba ko aduna masida yam concern ori ba kambu se masi political party orak ba aduna sigi pausi aina khanbada si assembly lora matung da di masi yam chong issue rakine among the political parties aduga mogi mari lainari ba candidate yam na masi maru ne larokini namdi cycle kendra khakta da mi lising trama thoi ga chanipan kunthra taruk se masi lokthokre haiba se sida dum khoi adum kari guma khar lai re se khoi dum khange dana ko aduna masai sida mu khoi na lori nga sai khoi sarna hagi ba uza chingene sing khar hena pan bedo adu ai khoi gi ai tammi mo na pan mane ai kedong ai represent tong matam dai tammi ne represent tong gi de aduga ai akang na proof point tong di ai gi proof te di oza ne dei je oza gi proof to ai yaw je ai oza mo ne hajari ne ana aina uzabada maru na khoi gi singi mafam khrase loina bang nate samna ra Tamenglong natra ukhur moidadi khoi sigi chang jam hande Tamenglong khakta da Tamenglong da lari ba khoi constituency ohum je masida lokthoi ba masing jiga Jiribam tampaki da yawri ba Jiribam mathanda di lokthoi ba masing jina di hele aduna samna khoi ching da su loina bak ching gi bafam district khuti masi loina tawba nate ba sida khoi affect tawri se maruina jaga kharasi ne jaga kharasi Kangpopi aduga Surachampur yawi Kangpopi yawi aduga Chandel yawi adu Senapati yawi aduga missing gi matang da di masai khoi train di yang ga di chum ai percentage oibam tok padi gi chang du di train da ba ne ada train pa bi khoi na si election gi chumak pugi pot la malai na khari na nak pasi khoi electoral roll gi se yaur ba ming chi na khari na nak sal ka doi ne ba pa ba ana badai da khoi yang ko matam da di khoi no ziki electoral roll gi percentage proportion da ne me ha di se 35 lakh ki matak to ziki le ni ne me ha je khoi na declare growth e to di yang bai wa ne ba ado marak si da khoi na yam na thajani ai khoi thaja ba da kitang wa ba chang ama da district khara da singi district khara da khari na ngapa ma yaw gi se 90,000 ge ngalak ba ai khoi tien khara matam state da se samna zik missing khwai di yam na laiba district se Imphal West ne ani su basi
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯦꯛ ꯌꯦꯡꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯥꯟꯒꯗꯧꯔꯤꯁꯦ ꯍꯦꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯒꯦꯁ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯥꯟꯒꯗꯧꯔꯤꯁꯦ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯏꯁꯅ ꯑꯣꯏꯐꯝ ꯊꯣꯛꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯏꯁꯅ ꯑꯣꯏꯗꯦꯕ ꯁꯦꯅꯥꯄꯇꯤꯅ ꯑꯣꯏꯌꯦꯕ ꯁꯦꯅꯥꯄꯇꯤꯗ ꯈꯪꯍꯧꯗꯅ ꯃꯁꯤꯡꯁꯦ ꯍꯦꯛꯇ ꯖꯝ ꯇꯧꯈꯤꯕꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯁꯦꯟꯁꯁꯇ ꯎꯏꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁ꯭ꯋꯥꯏꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯨꯞꯅ ꯌꯦꯡꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯦ ꯅꯥꯒꯥꯂꯦꯟꯗꯁꯨ ꯊꯣꯛꯑꯦꯕ ꯅꯥꯒꯥꯂꯦꯟꯗꯁꯨ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯦꯗ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯥꯏꯖꯜꯂꯨꯔꯒ ꯀꯣꯟꯅ ꯆꯞ ꯆꯥꯅ ꯊꯤꯔꯨꯀꯥꯟꯗꯗꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯊꯔꯛꯇꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯇꯤꯀꯦꯇꯦꯜ ꯒ꯭ꯔꯣꯠ ꯔꯦꯠꯀꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯟꯅ ꯇꯩꯅꯅ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕ ꯃꯇꯥꯡꯁꯨ ꯌꯥꯎꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯗꯤ ꯁꯤꯒꯤ electoral ꯔꯣꯜꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯐꯖꯅ ꯆꯨꯝꯅ ꯇꯧꯔꯤꯈꯩꯗꯤ ꯃꯁꯤꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯟꯇꯔꯄ꯭ꯔꯤꯠ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯏꯝꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯁꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯖꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯃꯁꯤꯅ ꯆꯨꯝꯃꯤꯈꯩꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯌꯥꯠꯄꯗ ꯑꯆꯧꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡꯁꯤ ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯐꯪꯗꯣꯔꯤꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅꯤ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯕꯗꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯤꯂꯤꯁꯟꯁꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯗꯤꯂꯤꯁꯟꯒꯤ ꯀꯦꯁꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯂꯥꯛꯏꯁꯦ एडिशन क्या तौर है अखोन चंगे लौथोप खत नते हापन याबने अगर पुनः येंबद कौन है नुपी मसिंग हेले मणिपुर की नाइबना भोट कोई भोटर मसिंग नुपीने हेले भोट थादबगी टर्न आउट नुपीने हेले सी ट्रेनदनीको ट्रेन से हेले अना ममांगी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी हुंफूसी पांथोकी असेंबली पार्लियामेंट की इलेक्शन उबद असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी यांखैगो हुंदोइमुसे मसीदा कोई नुपी मसिंग नुपा मसिंगी थादब हेले अदा इन खले ओ नुपी कैंडिडेट से थोक्तना नुपी न नुपी थादरबा नुपा न नुपा थादरबा अदुइदि मणिपुर दा एमएलए यांखै हुंदोइदि नुपी न ओइनेबा एमपी दि अमदा कारो नुपा अमदा कारो एमपी दि मोने काबे वालेति अदुबो मागी बायोलॉजी द सत्ते साइगी पार्टी लाइन इडियोलॉजी अदि अतै तै मैम द चले अदुना आइना मुक सिदा अखोइगी लोशन जरपदा इन थमजनिंगिसिना अखोइगी वन वोट वन वैल्यू हाइसे वोट अमगी वैल्यू से मसी प्रेसिडेंट लेबगा प्राइम मिनिस्टर लेबगा स्टेट वेंडर अमदा लेबगा चा माने $1 1 वोट खाइना कोई IMF का तौनरिबा कोई पैसा से अदुइ मदिक पुथोइगे माना कोई वोट याम फंगबा अदु नते बसिदि चा मानबा वोट अमसिना अखोइगी वैल्यू अम लेदोरिने अदु सिदि याम मरोइबा अदु मसिगी फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी कारिजे कोन इलेक्शन से मसि फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी नि फेस्टिवल ऑफ वायलेंस फेस्टिवल ऑफ अखोइगी करप्शन अदु नते काइना कोइना हाइरिसे अदो सिंग द देना नोमा सिंग पल्लेना अतै नते अइना हाइजरिदि सिंग दसु मसागी मागी लेजरिबा प्रजा सिंग इचम चम मिचम प्रजा सिंग दो मोजु रूरल एरिया द लेनी मागी अराप जगह द लेनी अदु मोदि ई पाउसी फजन खंगजदबनि मतम चुपदा अयाम मतम द मोदि विक्टिम ओए खुदोंग साबा फंगदबा अदगी लाइब स्कीम की ममिंग भोगता दबा स्कीम ममिंग दिलारना मसा मगे केंद्र की एमएलए की ममिंग खंगदबा मयाम ले हाइदि बिकॉज ऑफ द कोई सी गैप सिन मर मोदन अदुना हल मन नो माहायबा आई मागी इलेक्शन से थाददबा अमता याउदे सुगलेप लेपतना भोट थादै अदु आई पुनसिदा ईवीएम दि उद्रि हाय अदुना साइ खुत्ता संबै मतंग दो खुत्ता संबै मतंग दिलाना ईवीएम जि माइ पुनसिदा उद्रि भोट दि थादै हाय अदगी कोइना इलेक्शन की स्टेजु कोइ खनरे इलेक्शन मनदगा लौथोक मतमदा जगह खरदा लौथोक मतमदा जकी कैंडिडेट नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 हायसे कैंडिडेट नंबर 1 सिना होजि 48000 मा फंगदरा चली अदु कैंडिडेट नंबर 2 सिना भोट चनी यांखै फंगगा इनरी कायबगी पावगसु लाइसि सि अखोय या मरु ओरप अमने सि या मरु ओयब अदुना आइना तमजनिंग दिसिगी मागी होजिक थरिबा एक्सरसाइज है मसी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस लेतना आइदि मदुगी करि हाइनि पॉलिटिसाइज तौदना मसी चथदना यामना सेंगना सुना चथबा अदु ओरंगमनि खले अदुग मसिना अफबा अखोगी डिबेट तौबो याबगी पोट मजु थोरई अदुना मसी अयामना आई असुम ओइनि खले जुनिन खाइदोमी बा होय जुनिन खरदि सिदा अखोई दिल्ली तौबि यारंग दो माली मरमदि करिगु मतमदा कोई पॉलिटिकली लौथोकनबसु लेयबा पॉलिटिकली आइदि पावरफुल ओइबा कांबुना मसी आइगी मिनति काइना मसी सत लौथोकबिबा आइदि लौथोकबजे मागी माना लौथोकपा याय अदिंग सा हारिबा कोई बिएलओ का हारिबा सिसिंगजी हाउस हाउस माइ चंगबजी नतबा चौराफम कोई हेक्ता लापना हेक्ता सारगा तौबसु लेतब नतेब अदि बन तंपाक तबु लेरेमनी चिंगददि दु कई लेरोइदो अदुगी असोबिसु खरबुदि लेरबदि याय अदो हंदकता टीडीपी ना तेलुगु देशम पार्टी न हायबा अतोबा पार्टी ना कोई कनो वोटर लाख निपा लौथोकबि हेरेना दिल्ली तवई मतुंग सिदा को अदुना अदुमाइना तौबा मयाम यावगे अदुबु थोक्तबा ओइसनो अदुना हारिबसिगी फिगर सिमंगना खरि खेना हाइदि 80% चुमेना खलगसु 90% चुमेना खलगदि मणिपुर की उसी लेरिबा उसी मागी इलेक्टोरल कोई रिफॉर्म्स की जाम कन खनबा मतंग अमनि को अदुना सिगी फंगैबा फिगर से मसी डिफरेंट वेज दा कोई वन डॉक याम लेगदबा अदुमा ओय हाबदो एदमाइ थमजै ओके थैंक यू ताऊ प्रदीप प्रोफेसर लपकी राउंड से मरुइना कंस्टिट्यूएंसी वाइज बमिंग पंद्रसु नत्रगना पॉलिटिकल पार्टी की लीडर्स दु अखोइना मु करी पार्टी के अदु गेदागी मिंग पंद्रसु अदुम थेंगनर खरे तामो विटनेस अदुम ओरगा लाकपा
uji uji ki mak natrasu matam khari mang sing dai tai marone electors verification check tor pakanda adum office ta laga adum ai khoi gi mini lotho ning da bi ofam ni da wa tamu sum theng bi ngin kali theng na bi bra theng da bra ai na haijil si ya bi ning wa ya ming da bra karim kan da uji oja chinglen hai bi do political influence hai ni da wa sam na re kan da elector verification se in case political influence se minus torgadi even figure se tum chum na pothok puda acho mateng am oine se yabi ning press sigi hai rule phadam follow torgadi hai lokthok bagi maram listen pi rena hui election officer na deja adu me adu follow torgadi kamai to man re to no hai problem lag to ba when adu force enforce torgadi khang dre ko yaraga nakan da se to na figure se do torgadi nadra rule do oina chana ragadi lepham le re atwas kun mai list yaw le re da som lo ta re hai ga di adadi yapham ni le re drai khale aduga akoina kitang aina kitang section na ning haning ba ko high kan 63.6% se hoi gi kanoni hai re na akoi voter percentage ne hai re na hoi population gi ada hoi population so re gam no hai population je hoi kam ko na monitor tor ge se census ki process hoi census base ne hai re hoi voter list so ada census so re ga di loi soi do ni na census kam chum ge hai problem la ga do ba da hai gi asne Chinglen sabit pan bi re akoi population growth da oiro mo growth tor agadi city garam Chinglen ngai ore akoi 2011 ni census bo announce ko dri ne sana pati gi ra magi population explosion si damara oikom thoto mo ne henglo bodo oikom mo ne henglo bai de khoi theory ja ja le ja multigen theory ga le sida multigen theory do yam tin influence we ya bon thote hai kan ari hen la population hengla ga di kanam soire ma sana khanmam to ni either large scale influx lak pa ta pulap lan ga chena bai mo nda tor ga lak pa mo re aru hada disaster thok dan bol ga no khai pulap mo khom ja lak pai mo mai le ra di khang dre natra naturally population growth obviously akoi hai je matei ma ona chahim da angang ma po ya ponde ba adi phim lak sala ga di soi re hai ba sa khang jare na adana khoi census si chumak tra ga di atei mem loi sor ga to census si chuman um change ad census si chuman ba kan se da ha ba gi ga no bi ground water mi one by one identify tor ga to re ko adi mutam ni ga sa ha ma hai je ki ba khoi gi death certificate ka birth certificate ani closely monitor to kan se da sai gi khoi gi mathangi akoi haziki population 35 lakhs mo ramni haise sai akoi train na almai si chang ji hengale 100 hai oramni haibina sai death certificate ka birth certificate is closely monitored to mo di charako census to na khangani hoi si masing hoi Manipur population si mo le rani adu bo ngam confirm to census sai lai rena adu si si am kana kupna to honi akoi death certificate ka ga no se adu to ga sa akoi death certificate sa da akoi yum da mi manga le madagi manga le ren pasi ro so pandre herone adu mi manga su bi tax ni herga di mo to ni ga ne ba noi mi manga suri manga gi ga di noi ration si taxi si manga gi taxi do ni ka mai na kanam le ma ga di si re ku do hai ga ne pa tax su mang do ni na ba na tra na khoi anga anu bom po ka se re so do ga di ma se he ration ka lo ya roi ming jan ya roi ma se khoi gi official meeting da ma haji anga se leite so leite ba chamani ada lehen ge ha ga di death certificate si birth certificate si register to beyond hai ga di se hai census ki port khoi gi population monitoring si yam kup na tor pe ai adu accurately story na population ai hai kan se population accurately monitor to bai si kai gi no da kana ge da khoi gi administration nai si population administer to ba dam lam hang administer to na te na population administer to kan se population masing khang dra ge di khoi administration loi soi da adu am si gi si kup na monitor to kan se da pambai map sinaga one of the best gonna say pambai di sai sa khoi po angang ga ma hi angang gam po is mas khangba masing khangba mi gam serious masing khangba adu re khoi census siam accurate organi khaji yes thank you Ramananda ro shalak pose roshan bai timing di yogi or but still khangning bade dum khara lei ba Ramananda ahum khatang thamjage mai kai di question se maroina khumba ya ba yor su dum khumbiro khumba yadra na dum nokhe tor dum khumbira dum yani maroina handak ke se maroina thaum handaki elector verification se mamang da thama khai chatawa maroina miyam na sungang na bada delimitation haiba madum panbam yawi swai se khara nak na lai dau chala number 1 question number 2 da maroina ngasai gi akoi na sum khan bada voter sing sing ngasai gi gara ama category khar prepare mana 18 years suradi vote hada ba ba ma aduga citizen urdi vote hada ba ma aduga maroina ordinary residents ki matang se state to state stop state amda ki state la alai raba vote hada ba bagi
मोगी तंजा हाइते मसीगी तंजा सी हेक्तमक लागा थादा याब्रा करिंकांदा अदुम पनबसु याउदी याउदी मरमदी अटोप स्टेट तदी मा हाना चनबा कराइदनो म लै लाबा माना हाना लेरम मफम दु लेत्रमिना अदुगी मागी वोटिंग कनो दु लिस्ट कक्तलगा अटोप स्टेट तुदा हाइदी कयाम कुइना लेबा मथौ ताई ऑर्डिनरी रेसिडेंट सिंगनबगी हाइबगी वफम सिबा प्रजान सो दुम खंगबा हाइताई सम सम नारे काल सिमतंग हान थबिबते हान बगी दाओ केनो से डिलिमिटेशन से हज मणिपुर की येंगरगदि 1976 ऑर्डर से डिलिमिटेशन ऑर्डर 1976 हजि फाउ मणिपुर चतनरी 2008 ऑर्डर म थोखे थोखिबा ऑर्डर से कोई डिलिमिटेशन एक्ट 2002 की मतुंगिना तौबा अदुगी बेसिस ता थोकपो ऑर्डर नि बट 2008 ता लैबा डिलिमिटेशन ऑर्डर से मणिपुर चतनखिद्रे इश्यूज मैम लैबदगी हाइतारे अदुना 2008 थोइबो ऑर्डर से 1976 की दो इन टोटो अदुम रिफ्लेक्ट तौरगा लाकपा डिलिमिटेशन ने अदुना 2020 का 6 तने मणिपुर का डिलिमिटेशन लाकदोइसे यस 2026 अदुना मसिदि प्योरली सेंसस ता बेस तौरकदोइनेबो and there is the assembly constituency jingi magi boundary sense toropo yai adagi hajik laiba ST gi na reserve 2019 ni sidagi hengalakpa yai handarpo yai SC gi hengalakpa yai handarpo yai sagi population dugi basis ta ngasai oza Pradip oza Chinglen haibi gi do punamak je census ta lakadoini and census yam chumna yam phajana tawom change government ki machinery jingna phajana monitor tawom change strict supervision tawom change and sigi basis tani delimitation lakado je accordingly assembly state tagi state amada lakpa voter transfer haitai okay sigi se asimu de state to state khaki wana te ban constituency amadigi constituency amada lakpa kanda sagi form 6 haidana khak leise form 6 men ba kanda sai yarom ba taragadi magi sagi hanagi lariba epic number si men bi gadawne ba si hek men ba kanda koina data entry to ba kanda automatically हाइबा मिजे कक्थट कने बा सुना खंदगी अदुगा सुना खंदा हाप दोइने बा अन हानादी अकोना स्टेट मनुंग गिजे अखोगी स्टेट अखोगी मणिपुर दा डाटाबेस अखोने मेंटेन तौरमे हौजिकती यारो नेट हाइदना इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर मयाम जिंगजे ऑल ओवर इंडिया के लोय सामनारे बा लोय कनेक्ट दंग मे बा अन केरला दगी मणिपुर दा लागा जु माना केरला गे पिक नमसे एक मेलकपदा केरला दगी अखोना थाबा दा का लैत्रे आदगी डिलीशन प तौरगा लाउगा हाइबा दा का लैत्रे ऑटोमेटिकली अखोई सिदा डाटा एंट्री तौर कांदा हाइबा मी सोय का अनेबा अदना स्टेट टू स्टेट की क्वेश्चन जे माजिक लैत्रे अदना यारो नेट लाकपदगी इंडिया दा अचौबा ट्रांसफॉर्मेशन लाख्रेब सिन थमजनिंगिस ओके हाइदी लोइनो सैटेलाइट टैगिंग तौ खबा आइदे आइना खुनम लय चिंगोन खुनम लय ना क्लेम तौरे अदुदि सैटेलाइट टैगिंग तौरो हारगा सैटेलाइट टैग तो लगदी चेन में यारोइना अदु खुन मैम खुन न तबि कोई पॉपुलेशन सेंटर लय मैम लोइनो सैटेलाइट टैग तौ थमगदी सिगे लाखिनी हजे कम हौगरे असिम गनि हौगरे आइदे मी जे कदाइदि लैगे मागी जीपीएस लोकेशन गा जे मागी युम जे लेक टेक तौबा खोई अदुगी एक्सरसाइज से अतम तम लानी अदुगी कनो से वर्किंग ग्रुप त लय खनबा लोरे केरमांदा अहुम सुबा लोशलकपगी हेक मसी हेक हंगबगा दुम लोशनदोरम सोम पागुम पीबीबगा हंदकी मरोन इलेक्टर्स वेरिफिकेशन की प्रोसेस देदा ममांग ददि ngasa hai du khara dum uba dum phangi political influencing करिसिंग कितंग थेंगनबा लाकपा थेंगनबीब्रा कमाय तौगैसे अखोइने हेडक्वार्टर लैबरिना अदुगी थोदोकपा मसी लैते अदुबा इआरओ जिंगदा बीएलओ सिंगदा लेरमगनी अदुबा अयु वखनदि प्रेशर दगी हेना मतेंग हेन लैगिरान खले मोई मतेंग यारोम द्रगदि सी यौनदि कतबा गममोय मतेंग हाइजे मयाम अमा उबा फंगे सम सम नारे का मतेंग हाइजे से मोई मसेल कंपटीशन दौना बने सेंगबनि नंगी कदे आइजु कक्कनि हाइबेगे कंपटीशन दो अखोइददि मदुगी इंपैक्ट तो अखोइदि पॉजिटिव इंपैक्ट इन लवे थैंक यू तॉम प्रदीप ओजा चंगलेन अदुगा लमांदा ngasi इंपैक्ट न्यूज से दो लाकबिबा अदुगा सिगे मनुंग होने से मपुंग फान बिबिगे तमुते लोचलकपुति काय खमनु जरब केस मको अमुक थागचरी ngasi ki tamata impact news ki manhun batang solution jere bata jai role adum lamdam se tholiba thawdo wa tho kya gi marik sum report ke damak impact news mieng ta adun legi